салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ бо хабарои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон тақдиматон мешавад. Ман Шаҳлои Гулхоҷа бо шумо ҳастам. Нахуст ба сархати мавзӯи имрӯз 17 феврал таваҷҷӯҳ кунед. мардон ҳам гунаҳгоранд. Дар Тоҷикистон пешниҳод карданд ки дар баробари танфурӯшон муштариони онҳоро низ ҷазо бидиҳанд. мардон гунаҳгор ҳастанд, чунки агар ҳамон харидор надошта бошад вай ҳеҷ вақт ҳамонҷо намеравад. вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон имрӯз дар душанбе бо дабири кулли созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ масъалаҳои минтақавӣ ва байналмилалиро баҳс кард. ва чини таборҳои муқими Тоҷикистон имсол натавонистанд барои таҷлили соли нав ба ватанашон баргарданд. мо низ бо тарси он ки рафта баргашта омада наметавонем барои таҷлили соли нав нарафтем. аммо шурӯъ мекунам аз як хабари дигар. масъулини ширкати барқи Туҷик мегӯянд аз 15 феврал маҳдудияти интиқоли нерӯи барқ дар деҳоти Тоҷикистон 1 соат коҳиш ёфт. ба ҳамин тартиб лимите ки шурӯъ аз 5 январ аз соати 23:00 то 6 саҳар ҷорӣ шуда буд, акнун аз соати 23 шаб то 5 саҳар идома мекунад. мирзо исмоилзода раҳбари ширкати барқи Туҷик имрӯз дар нишасти хабарӣ гуфт бо беҳтар шудани ҳаво ва бештар гаштани резиши об дар маҷрои дарёи Вахш рӯзҳои наздик маҳдудияти интиқоли нерӯи барқ комилан дар деҳоти Тоҷикистон аз байн бардошта мешавад. мақомоти кумитаи корбозанон ва оилаи Тоҷикистон мегӯяд як соли ахир дархосту муроҷиати сокинон аз озору хушунати хонаводагӣ бештар шудааст. ҳилолбек Қурбонзода раиси кумита имрӯз дар нишасти хабарӣ гуфт соли гузашта ки ба замони пандемия рост омад дар маҷмӯъ беш аз 3600 муроҷиат дар мавриди зӯроварӣ ва муноқишаҳои хонаводагӣ сабт гардидааст. Алишер Зарифӣ ва Амриддин Олимов дар нишасти хабарӣ ширкат доштанд ва гуфтанд як мавзӯи дигари баҳс муҷозоти танфурӯшон ва муштариони онҳо будааст. масъулини кумитаи кор бо занон ва оила гуфтанд аз тарҳи тағйиру иловаҳо ба кодекси оилаи Тоҷикистон ки барои нафароне ки ба далагӣ ва ташкили фоҳишахонаҳо гунаҳгор дониста мешаванд ҷазоро сангин мекунад, пуштибонӣ мекунанд. ҳамчунин масъулони кумитаи корбозанон ва оила гуфтанд чанд пешниҳоде ҳам дар ин росто ба парлумони кишвар ирсол карданд ва яке аз чунин пешниҳодҳо ин будааст ки барои мардон низ ҷазо таъин карда шавад, зеро ба гуфтаи масъулини кумита муштариёни чунин марказҳо мардон ҳастанд. ман фикр мекунам ки инҷо танҳо занҳо гунаҳгор нестанд, мардҳо ҳам гунаҳгор ҳастанд, чунки агар ҳамон харидор надошта бошад вай ҳеҷ вақт ҳамонҷо намеравад. тарҳи ислоҳи қонуни оила ҷазои маҳрум кардан аз ҳуқуқи падарӣ ва модариро барои далаҳо ва соҳибони фоҳишахонаҳо пешбинӣ мекунад. шӯрои маҷлиси намояндагон тарҳи ислоҳи қонунро рӯзи 11 январ баррасӣ кард ва интизор меравад вакилон дар ояндаи наздик онро тасвиб кунанд. як рӯз барои вай кӣ метиҳад? мардҳо метиҳанд. ҳилолбек Қурбонзода раиси кумитаи корбозанон ва оилаи Тоҷикистон рӯзи 17 феврал дар нишасти хабарӣ гуфт мардон ба унвони муштарӣ дар амали танфурӯшии занон гунаҳкор мебошанд. ҳангоми рейдҳои муштарак мо аз вақте ки суҳбат мекунем ба ҳамон занон ҷои кор ба онҳо пешниҳод мекунем, мегӯем ки хай биёед то мо шумо ҷои кор таъин мекунем. آیا میگن که شما جای کار چند قدر خیلی از 400 سر میشود 600 800 چون که او معلوماتی کذایی ندارد لیکن باید روزی نمیشود میگوید که من این مبلغی که شما پیشنهاد میکنین در یک روز مییابم. масъулини кумитаи корбозанон ва оила ба ин боваранд ки талоши маҳрум кардани волидон аз ҳаққи падарӣ ё модарӣ метавонад танфурӯширо дар Тоҷикистон камтар кунад. созмонҳои дифоъ аз ҳуқуқи кӯдакон мегӯянд маҳрум кардани касе аз ҳаққи падариву модарӣ бояд асоснок карда шавад. барои дилхоҳ кӯдак модараш фаришта аст. бисёр вақт ҳамин кӯдакон намедонанд ки модарҳояшон бо чӣ кор машғул ҳастанд ва вақте ки агар ин қонун ҷорӣ шаваду ногаҳон ҳамин аз модарӣ маҳрум кунанд боз як мушкили дигар пайдо мешавад, кӯдакони ятим зиёд мешаванд. ман фикр мекунам ки
ин як зарбаи сахт нисбати ҳамон кӯдакон мешавад. дар тоҷикистон барои машғул шудан ба танфурӯшӣ ҷазои маъмурӣ пешниҳод шудааст ва тибқи банди 130 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии тоҷикистон агар зан ва ё духтаре ки бо ҷурми танфурӯшӣ дастгир карда шавад метавонанд онро аз 200 то 500 сомонӣ ҷарима бандӣ кунанд. ҳамчунин духтаре ки дар давоми 1 сол дубора ин корро такрор кард метавонанд аз 10 то 15 рӯз ба ҳабс бигиранд. пешниҳод барои сангин кардани ҷазо барои нафароне ки ба далагӣ машғул мешаванд ва ё фоҳишахона ташкил мекунанд ва махсусан агар барои мардоне ки аз хизматрасонии онҳо истифода мебаранд қабул карда шавад, дар тоҷикистон ин таҷрибаи нав аст. Амриддин Олимов, Алишер Зарифӣ, Радиои Озодӣ, Душанбе. вазири корҳои хориҷии ӯзбекистон ҳамин ҳафта ба тоҷикистон меояд. сафари минтақавии Абдулазиз Комилов, ки ба Қазоқистону Туркманистон ҳам меравад, аз 16 то 18 феврал сурат мегирад. мақомоти тоҷикистон дар ин бора хабаре нашр накарданд, вале вазорати хориҷии ӯзбекистон гуфтааст, ки ин сафари корӣ аст ва дар ҷараёни он вазъи имрӯзаву дурнамои ҳамкориҳои минтақавӣ, масоили ҳамгироӣ, иқтисод ва нақлиёт баррасӣ мешавад. аммо то омадани ин мақомдори баландпояи ӯзбекистон имрӯз вазири корҳои хориҷии тоҷикистон дар душанбе бо дабири кулли созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ мулоқот кард. بعد از ظهر امروز در دوشنبه ملاقات سیراج‌الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان با استانیسلاف زاسیا دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی برگزار شد. در ملاقات موضوع تحکیم صلح و ثبات در منطقه زیر مسئولیت این سازمان، واکنش سریع به تهدیدهای معاصر و همچنین همکاری‌های کشورهای عضو در مسائل سیاسی، دیپلماتی، نظامی و اقتصادی بررسی شده است. در پس منظر ریاست تاجیکستان در سازمان مذکور، سیراج‌الدین مهردین وزیر امور خارجه به هدف کشور برای همکاری‌های تنگاتنگ با کاتبات سازمان و دیگر بخش‌های این نهاد اشاره کرده است. هماهنگی کشورهای عضو جهت موضع‌گیری در سیاست خارجی، نزدیک کردن نظر کشورهای عضو در مسائل منطقوی و بین المللی از موضوعهای صحبت دو طرف بوده است. همچنین جانب‌ها آمادگی‌ها به جلسه شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی را که قرار است بهار سال جاری در دوشنبه برگزار شود به بررسی گرفتند. бинандагони азиз, ҳоло як огоҳӣ пешниҳоди шумо мешавад ва баъди он дар бораи куштори бераҳмонаи як ронандаи таксӣ дар шаҳри Душанбе бароятон хабар медиҳем. ҳамчунин гузорише дорем дар бораи таҷлили соли нави чинӣ дар шароити пандемия. барномаи хабариро идома медиҳам. дар душанбе як ронандаи таксӣ бо 42 зарби корд қатл шудааст. ҳамчун гумонбар дар ин ҷиноят сокини 21 солаи ноҳияи ҷайҳонро боздошт карданд. вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд, ҷавони муттаҳам бегоҳи 15 феврал дар яке аз кӯчаҳои Душанбе ба узвҳои бадани ронандаи 31 солаи мошини Хундай Солярис, ки ба мусофиркашонӣ машғул буд, даҳҳо зарби корд зада фирор мекунад. дар натиҷа ҷабрдида ба ҳалокат мерасад. як манбаъ дар мақомоти тафтишотӣ ба Радиои Озодӣ гуфт, ба иддаои боздоштшуда ӯ барои ҳаққи роҳгиро бо таксирон баҳс карда дар ҳолати асабонӣ ӯро чандин корд мезанад. тафтишоти ҳодиса идома дорад. рӯзи 12 феврал бар пояи солшумории анъанавии чинӣ соли муш ба поён расида соли гов сар шуд. ҷашни соли нав яке аз муҳимтарин идҳои мардуми чин аст, ки онҳо сарҷамъ дар оила таҷлил мекунанд. соли гузашта, ки ҳамчун соли пандемия дар ёд мондааст, бисёре аз тоҷирони чинӣ баъди таҷлили соли нав натавонистанд ба Тоҷикистон баргарданд, зеро марзҳо баста буданд. баъзе тоҷирону соҳибкорони чинии муқими Тоҷикистон соли навро дур аз ватан дар вилояти Суғд ҷашн гирифтанд. дар ин бора Фарзон Муҳаммадӣ гузориш медиҳад.
орзуи мо ин аст ки зудтар ин вирус гум шавад. چینی‌تبارها طبق عنعنه در عرفه سال نو قمری از هر گوشه جهان به نزد والدین خود می‌روند و در عرفه عید با آرزوها برای یک سال دیگر طعام‌های میراثی می‌پزند. این آموزگار چینی همراه عائله و شاگردان تاجیکش امسال در پیشواز سال نو توشپیره‌ها را با نیت محو شدن بیماری همه‌گیری کووید 19 می‌پیچاند. بیماری که سال پیش در وطنش پیدا شد و راه او را نیز برای برگشتن ببست. از رفتن ما خانواده‌مان خیلی ترس دارند که به بیماری گرفتار می‌شوند، زیرا تا به زادگاهمان توسط یکچند هواپیما می‌رویم که آنجا آدمان زیادند. باید بعد رفتن یکچند وقت باید کرانتین نشینیم که همراه کودکانمان خیلی اذیت می‌کشیم. اگر کرونا ویروس نمی بود ما حتما به جشنگیری سال نو به وطنمان می‌رفتیم. وانگ یو هانگ زاده شهر هاربین مرز چین و روسیه است و در دایره برنامه کانفوسی از دانشگاه دولتی مضافات کارا در مرکز کانفوسی شهر استقلال شروع کرده حالا در مکتب پرزیدنتی شهر بوستان به طالب علمان زبان چینی می آموزد و همراه شوهر و فرزندش اینجا زندگی می کند. نیت و خواهش دارم که زیادتر اینجا باشم، زیرا تاجیکستان برای زندگی خوب خیلی جای موافق است و من همراه فرزند و شوهرم با ماهانه‌ام روزگار را به آسانی پیش میبریم. حالا قریب 3 سال است که اینجا کار میکنم و تلاش دارم شرطنامه‌ام را بیشتر تمدید کنم. سالهای قبلی در مرکز کانفوسی شهر بوستان بیشتر از 5 آموزگاران چینی کار میکردند، ولی حالا بنابر بسته بودن مرزها تنها مینگ سیانگکای در اینجا به خواهشمندان زبان چینی می آموزد و در 5 سال کارش اولین مراتبه نتوانست سال نو را خاطرماند تجلیل کند، ولی از آنکه در زمان پاندمی اینجا ماند خوشحال است. ما نمیتوانیم گوییم که این ویروس در چین پیدا شد، فقط اولین بیمار را در چین ثبت کردند. البته این ویروس حالا تمام کشورهای جهان را به تشویش آورده است، ولی میبینیم در تاجیکستان بسیار کم شده است و کار در اینجا بی خطر است. در گذشته بازار کلانترین شهر بوستان سامان را بازار چینی ها نام می بردند. بعد عوض شدن رهبری آن که چینی تبار بود، اکثر تاجران چینی مغازه هایشان را سپاریدند و به کشورشان برگشتند، ولی حالا نیز چندی از آنها اینجا به چکنه فروشی مشغولند. سال گذشته چند هموطن ما که اینجا همراه کار میکردیم به چین رفته حالا نیز نمیتوانند بیایند و تجارتشان کساد شد. ما نیز با ترس آن که رفته برگشته آمده نمیتوانیم برای تجلیل سال نو نرفتیم. در شمال تاجیکستان شمار دقیق چینی تبارها معلوم نیست، ولی اکثرا در کارخانه‌های عظیمی صنعتی کار و زندگی میکنند. برخی از آنها با عائله هایشان به اینجا آمدند و یا با زنان تاجیک ازدواج کردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی از ولایت سوخت. در روزهای استراحتی گذشته صدها ساکنان خسته شده از موجودیت کرونا ویروسی و کرانتین در کل‌های یخبسته امستردام برای خود سرگرمی پیدا کردند، اما ظاهراً یخی بعضی از کل‌ها به تجمع آدمان آماده نبود. هوای سرد روزهای اخیر باعث شد که کانال و آب انبارهای پایتخت هلند یخ بستند و مردم زیادی برای یخمالک بازی بر روی یخ برآمدند. ولی روز یکشنبه قبط یخ کانال امستردام در بعضی منطقه تاب نآورده، شماری از دوستداران یخمالک بازی به آب افتیدند. یکی از شاهدان حادثه را به نوار گرفت. راهگذرها در ساحل جمع شده با وسیله های دسترس یخمالک بازان ناکام را از آب بیرون کشیده با کمپل و لباس خشک تامین کرد. در هلند از سبب سرایت کرونا ویروس تا 3 مارس قیود شبگردی و منع جمامت ها جاری شده است، ولی بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه ها با ما بودید و چون همیشه فراموش نکنید که خبر و گزارش‌های دیگر را میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org مطالعه کنید و البته نوارهای ما همه روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته می شود. فردا شما را در برنامه با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. تا آن دم خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.